Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Ka Pendeng Umyong Sports Association haka arp sauterik unai luar arjar arpau kalai shimenta haka Fit India Freedom Run 2020 bala penyat daka office jongka District Sports Officer ka West Coast Hills District haringkat ka jing trilang bat ka District Sports Promotion Society Nongstoin nakaliang sekretari jongka Pendeng Umyong Sports Association uba resen nong siet ulai thu baka association kala shim benta Shirham hakani ka Fit India Freedom Run 2020 nadu kesengi pasdang kata haka arpulai terik unai luar arjar arpau bat kaban kot pat haka arpsan terik unai luar arjar arpau ulai thu bagi nongilam shnong bat ki officer jangka Mairang Civil Subdivision nadu usop divisional officer upa e nongbri bat ki wei kilawan bani shimenta Shirham hakani ka Fit India Freedom Run 2020 kajing temu jangka deka jingi mare lani ka jingi ya ka kumbal abutha ya ka jong ka karut lani ka lenti bangi dei bania ya de kani hi ka dei ka wina ka sina kaliang jong sarkar wala pedeng jong kani ka pandemic da ka wi jitu along ban kisutia ya ki briu jong kari hi bra ko wei ba kin penklanya ladi da ka ba kin exercise lani bakin yang kiat lani bare kadang bangin lat na ki sipang ding sitom hakum kini kepor ya kabangi borok dan kam ban penklan ya kabat ban kun persya ya uni ya sipang kengiru na kaliang jongka association ni pensulur mat ni kerpat ya kipai pak nadu ki samla ki longkemi longpa bakin sobha bani sibetalang ha kanika Freedom Run arhajar aku kenang milong kiba kuat bagia ban ngelaj na ki jingpang ki balai pujat nak beta pengila banwanra ya ki imlang salang ka kuat bagia bat ka babit ka babiang